Alright guys, I Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ni Gary nak tunjukkan korang KTM Duke 390 version 2 punya. Tahun 2018, register pun 2018. Kita nak offer dengan harga jualan hanya 9,800 cash siap potong nama. Korang boleh dapat 390 punya KTM Duke. So kalau buat loan kredit, minimum deposit kosong, bulanan 200 lebih selama 5 tahun. Kalau ada credit card, boleh bayar guna credit card, lepas tu kita installment dengan korang punya bank up to 5 tahun zero interest. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Motor second hand ni kita free warranty setahun bagi korang TNC. Kemudian kalau penghantaran seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak, boleh tolong uruskan. Alright, so motor condition cantik. Kita review kat korang apa yang datang dengan motor. First kali korang boleh nampak stainless steel punya river guard, custom made punya dia bagi sekali. Alright, KTM punya CNC punya handle grip. Windshield depan dia dah tambah. Side mirror dia letak yang bulat punya. Lampu LED, WP, USD fog, single disc brake depan, ada ABS. Alright, tayar Michelin 110/70/17 punya tayar. Pedestrian masih ada 85%. Radiator guard dah ada. Single cylinder, frame slider dah ada. Tempat letak botol air dah bagi sekali. Exhaust Akrapovic yang titanium design punya dah ada. Slip on Monitor belakang dia tukar adjustable. Tayar belakang Michelin Pedestrian juga 140/70/17. Tayar ada 90%. Box arrow medium bagi sekali, tapa bagi sekali. Alright. So, kita start bagi orang dengar. Ini dia ada bocor sikit sebab dia tak ketat, nanti kita akan ketatkan lah. Okey. Right, dia punya adjust nanti kita akan fitkan sebab dia longgar. Alright, kalau minat KTM Duke 390 ni, boleh roger kita. See you next video. Bye bye.